Wei Rangbah Abriu la du no ela ka jing im hadin baki thlit ding gi bashir khai kilabam du ikawe ka Ingtrep ka badan hakawe ka khlau rap ka baha pa ka Shnong Sohlait Thymmai marjan ba ka Shnong Mautono Ribhoi district kan kum ka khubor bla yo lum lo ong ba ka ne ka jingja la suba ba ka ja ha ka step phanga ju ka khat khandai trik uno apra arja arpuar ha ka por ka balai ba gaa yo new Rangbah la tip kerteng ka brief man tangsang ba lo ong bo new Rangbah udang yo thia lingai hai ni trep ka bau jupenon kamban abri nakaliang uba ali khongjo khpa jong new Rangbah bala khla no ula pentip bakide ki basong basa na Shnong war hide kila wan sa wai ha ka Shnong mau padang Ribhoi district namar baki wan rep ha ka ne ka jaka ula yathu bo khonjo ula le chala ka bri ban le rep but ula dei ban wan phai no ha ka singi ublei hindai namar ba umshim la wan phai shu ha ka polai ba je no phai singi kila persang ban phone yu hindai kim yo bar kumda ki bahiyeng kila liwari u shakate kabri bar hamar ba ki poi kila lap sandan mo new Rangbah ula khlat bar Ingkhong namar ka jingplo jong ka ding ka balabam du Iaka Ingtrep ka bausa dan jadi ke begini ada ikon piti kun la kana sun dan lai po dan dan isa sini di bahasa Arab sa berau tumpau na kan Arab to ni na sa wai na ikon ba dubin ya rap ya trai to ni sing ya rap to ni kon ro kan ne kut patiu dekat belum kut patiu tenang pit unu persa pe nomor persa to ba ha nang wan sil nang wan pit nang wan bu chi tu nang sa sini nang pun ko hak trai ni pati long ulap kana di cara di pisiai kan ni ka sa wai Ribhoi ni sa wai na mi kon ba dubin piti trasung ni maka senang na so sawar pisawai sini la kana sini sini tersa mau pedang tu sama pedang long yang piang senang ikamon phaying sini sini mana ka singin wan pai kamon phay man na te kum no phi jing tip long ba ja kum no phi jing tip ni kong ba dang jing ja lại chạo này yên nomor baju poi baik dak sum selang wan si nomor samit ni sum selak ni dekat sini ulai dek la dak sum selak tu wan si tanya la nuan ura adu kapor kan beci na lagi cik lai lai beci beci mau dak kat bengi pun dak yo na yo syur sudah baik tu tadi nata poli wan tang tau bai kun ksema arngut wan sini lawan sini pun orang bayin dan syur peluk tanggung tata langsung baik sangkar peluk bayin tolak peluk bayin dari nangkong pun untuk kon besar sini kan macam pengdon syur demi apa buat Islam orang sini dengan perhat bahkan jah kumne kan dengan wan mara nak kita semlah Shnong dorok namok tunum hingga ya poin kong hingga banya wan pek tajan miat sebandum kita lawan pek parti yang balap peluk lagi yang beri urut lah kalau lang tu po jin po depe tu sa dengan nang sebab nang kumna tu tengah pentip seorang mbak Shnong tu orang mbak Shnong namok tunum orang kan kita kena hap namok tunum hap sa salai kita pentip nak sa orang mbak Shnong salai kita rajaka ruk nilai pentip tak kinuan mentah. Kadang sejak mentah ini kejengkip ini nomor lain baji kini kita ngiok jengkip ni kat bagian datip ni lah apa isan baji